Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha kumculi kaMaskandi uKhuzani ngendlamlenze umfampongose. Njengoba-ke sephosi amazwi yena ku-DJ Sigqemeze kuSipho Mbatha. Emva-ke sephelele umsebenzi phana-ke emsakazweni kOkhozi FM njengoba-ke osukwini lanamhlanje ubeshayela uhlelo phana kokugcina kona-ke lo msakazo. Kanti-ke wengane zawethu impela mangaba sigabheka phana-ke umbhalo wakhe uKhuzani-ke indlamlenze umfampongose. Uthe-ke siyabonga ngokuba ngaphezu kokuba nje izwe kuKhozi FM ube ingxenye yezimpilo zethu zansuku zonke. Abaningi bethu sebekujwayele ukuba nawe indlela ukhuluma ngayo ngenhliziyo nokwethembeka bekungazwakali njengomsakazo nje kuphela bekuzwakala kungokoqobo. Kanti wengane zothi impela uKhuzani-ke eqhubeka phana-ke uthe ukwazile ukuxhumana-ke nabantu ngendlela ekhethekile. Umnikelo wakho ngeke ulibaleke futhi ungabi kwakho kuzoshiya isikhala kwabaningi. Njengoba uqhubekela phambili sikufisela amandla ukukhula nempumelelo kulokho okuzayo. Hayi-ke wengane zothi impela usho njalo uKhuzani ngendlamlenze kumfampongose ngingathi-ke ebevalelisa yena ku-DJ Sigqemeze-ke uSipho Mbatha phana-ke emsakazweni-ke Ukhozi FM njengoba-ke sizoqala-ke impilo-ke entsha futhi-ke singeke sisamuzwa phana-ke emsakazweni-ke shayela-ke uhlelo. Yeyi bafowethu impela-ke ubhale kanjalo kuKhuzani-ke indlamlenze-ke umfampongose-ke kodwa thina-ke simbuzo sithi MTV bafowethu sithi nje-ake nisivumele-ke sihlabe phasi ngedolo sithi nje ayithi bana yona ividiyo elandelayo.